CM की वाफम कुकी इनपी न कंडेम तौख्रे नॉर्थ ईस्ट लाइव की एडिटर इन चीफ ओइरिबा वजबीर हुसैन का वारी सानब मतमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन थमखिबो वाफम अदुबो अकनब मओंग कंडेम तौवी हाइना कुकी इनपी मणिपुर न फोंदोरकले कुकी इनपी मणिपुर की इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी जांगौलुन हाउकिम न खुयेक पिदुन थादोरक पचेरोल मन हाई हंदक मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट खरद सत्खिबा मास रैली अदु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा शेड्यूल हिल एरिया मदे आर्टिकल 371 सी वांगबदा मणिपुर लेगांग चथरगलिबा थबक थौरम सिंगी मायोक्ता मियामना पांगथोकिबा रैली ने रैली असी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज बी न पीरिबा हक की मतुंगिना पांगथोकपने असिगुंबा रैली असिबु कॉन्स्टिट्यूशन की मायोक्ता चथगिबा थवोंग अमा ओइना चीफ मिनिस्टर न फोंगोकिबा असि यामना लाइबक थीबने मसिगिसु मथक्ता खुसु खुलाई अमता याउदुना चथखिबा रैली अदुगिदमक सीआरपीसी की सेक्शन 144 चलाइदुना थंबीबा सिमक कॉन्स्टिट्यूशन न पीरिबा हक खोंगोइनबने चीफ मिनिस्टर न फोंगोकिबा मतुंगिन रैली अदु मणिपुर की चिंगी डिस्ट्रिक्ट अनि खक्तदा पांगथोखे लोइनना मियोई सेक्शन खरना अतमना सरुक याखी हाइरे अदुमोइनमक रैली असे उख्रुल कांगपोकपे टेंगनौपल चुराचानपुर जिरीबाम तमेंगलोंग अमदे फेरजोल न चिंगबा मफमसिंगदा पांगथोखे चुराचानपुर खक्तदा मियोई लिसिंग यांखै की मथक्ता तिंदुना रैली असि पांगथोखे मसिदसु नतना दिल्लीदा फाउबा रैली असि पांगथोखे रैली असिदा सरुक याखिबा मियोइसिंग असिबो पोपी थाबा ड्रग ललोनबा अमसुंग ngamkhai lana sangsilakpa saidangbo oina uhankiba wafam ase yamna laibak thevane masi chief minister na kuki singda tathina yengbagi mawong adu mami tarakpani haina lowe asigumba thawong asina kaidawnungda chumba asengba sakpa yaroi rally adu Zomi Revolutionary Army ZRA Kuki National Army KNA anigi influence makada sinki aina phongdokle adubu rally adu da sigumba lalolup amata saruk yakhidei loinana insilakpasu leite मरम असिना चीफ मिनिस्टर न थमलिबो वाफम अदु युमफम याउदबने चिंगी लमसिंगदा रिजर्व फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेटलैंड MLRN LR एक न सिंगबा योखनबगी पांदमदा ट्राइबल सिंगी लम मतपनी हाइन लौवे रैली अदुदा लोगी वांगमदा संगसिलकपा मितोप सिंग खक्तमक सरुक याखी हाइबा फोंदोकिबो वाफम अदु यामना लाइबक थीबने कांगपोकपीदा थोकिबा लाइबक थीबा पामदबा थोकदोक अदुसु मफम अदुदा ड्यूटी ताबा कमांडो पर्सनल सिंग अदुना मंग कनबदगेने मफम अदुदा ड्यूटी तारिबा स्पेशल कमांडो की ओसी अदुना नुपी अमबु फा पुंदुना तौबगे वीडियो फुटेज फाउबा लैरे थौदोक असिगी तुंगदा पुलिसना नोंगमय अमदि टियर गैस कापदा मियोई कुनहेना अशोकपन नंखे चैरक असिदा KNA अमदे ZRA गा खुयक पिनखिबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अदु हंदोकलगनी हाइना चीफ मिनिस्टर न फोंदोरकलिबा सिगा मास रैली अदुगा मरी लेनादे मसी ट्राइबल सिंगना तालिबा डिमांड असिबु नाथैनबा चीफ मिनिस्टर न होनरकपनी हाइना लौवे मरम असिना चीफ मिनिस्टर N Biren लुसिंगबा लाइंगाक असिना सथरगलिबा थवोंग असे अकनबा मओंगदा कंडेम तौवी हाइनसु चेरोल असिना मखा तारे उमंग कनबगी खोंजंगदा फुरुप अमतगी हकमत लॉय मिनिस्टर मणिपुर लाइंगांगना संगसिलगलिबा उमंग कननबा खोंजंग असिदा फुरुप अमतगी राइट मतपा लैते मतसु मत लॉय खनबगी महुत्ता लाइंगाकता अफबा सजेशन पिबिदुना उमंग कनबगी खोंजंग असिदा मियामना मतेंग पांगबियु हाइना एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर TS बिसोजिना फोंदोखरे संजेन थोंगदा लेबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा मिनिस्टर TS बिसोजित ना हाई लाइंगाक असिना तुंगी मिरोल की दमक अमसुंग अयिंग असागी खलदा होंगबा लागलेबा कया असिगी येंगलगा लमदम असिदा उमंगी लम कंदबा यादे हाइदुना संगसिलकबने मसिदा कनागुंबा फुरुप नत्रगा मियोइसिंगी इंटरेस्ट सोकपा यावरंबा याय अदुबो लाइंगाकना संगसिलगलिबा खोंथांग असिदा असोइबा अरानबा मत यावखिदे लौखटपम थोकपा प्रोसेस मपुंग फाना लौखटलगा संगसिलकबने हंदकता मणिपुर लाइंगाकना चुराचानपुर खौपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया मतम अमदा चनबा यारोइदबो ऑर्डर मयाम अमा थोकलंबा अदु चुमथोंनबा लाइंगाकना संगसिलिबने लाइंगाकना सखंद्रिबा के सोंगजांग कौबा खुलसिगी मतंगदा मिद्यंग थमले लमदम असिदा हौजिक फावबदा रिजर्व फॉरेस्ट 53 अमसुंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 22 लैरे हाइरिबा रिजर्व फॉरेस्ट अमसुंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सिंग असे लाइंगाक असिना लाक्लबा मतुंगदा लाउथोकिबा नत्ते मसिदी मतम अदुगी मणिपुर स्टेट दरबार अमसुंग इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 की मखादा लाउथोकिबाने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 असे मणिपुर लाइंगाकना सेमदोक सादोकपा याबा नत्ते मदु तौनबगी मफमसु लैते एकना पीरिबा वाफम असे पुन्ना फमिनरगा होनमिनबा चंगे लोइनना यानदबा वाफम थोइना लैरोय हाइना खल्ले हौजिक फॉरेस्ट की लमदा इविक्शन तौबगे वाफम असे चुराचानपुर खौपुम प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट खक्तदा तौबा नत्ते मणिपुर की अहानबा रिजर्व फॉरेस्ट असे कुमजा लिसिंग अमगा चमापन तरागा हुमदोइदा लाउथोकिबाने लोइनना हाइंगांग रिजर्व फॉरेस्ट असे मियामना कंदुना लैरे अदुबु हौकिबा मतम खरगी ममांगदा हाइरिबा रिजर्व फॉरेस्ट की एरिया असिदा लम खोपचिलगा
yum khara sarami haiduna eviction tawkhiba leikhe Churachandpur Khokpum Protected Forest Area da eviction tawba sida laingak ne hektamak pangtawda tawba oina khanbigano haujiksu right amasung claim tawnabagi matam leire mari leinaba documents sing adu pesinhawdaba leirabasu Central Ministry da se thaba loina yagane tawbadabu Churachandpur Khokpum Protected Forest asi kumja 1953 notification thoklaga semlambane loina na hairiba forest asi kannaba sangsilakpane laingak na sangsilakliba si chingi tamgi khenaba wakhal da sathaba leite Waithok Protected Forest ki lamda yum hompuga mapan thudeki balaikre Indian Forest Act 1927 Forest Conservation Act 1980 Manipur Forest Rule 2021 gi wangmada thabak tawrakpa singde chanaroi haina Manipur laingak na notification thoki balaikre loina na Supreme Court na sukumja 1958 marfudraga mangada pikiba judgment amada kanagumba miyoina protected forest ki manungda piribe act sing asige Kanglon gi wangmada khunda silam labade lam khopsin bani logani amasung thokiba mari leina bache sang sing adu sanaroi haina lauk thokiba laikhrabane masi punna khangminaba mathau tai mamangda Langol Reserve Forest da yum taraga mapan eviction tawkiba laikhre iroi semba Langol Reserve Forest dagi yum kunga taruk eviction tawkhrabane kumjali singani taraga taretta haingang Reserve Forest ki lamdage yum marfuga taruk eviction tawkiba laikhre kumjali singani taraga ni panda nongmai sing Reserve Forest ki Awat singdagi yum humbudra ka taruk eviction tawkiba laikhre adubu Churachandpur Khokpum Protected Forest ase final notification thokraba matungda Indian Forest Act ki section 30 clause C gi makhada hairiba mafam asida thabak thoram sing paikhatpada thingba thamkiba leirabane loinana khullingba satanba uwayan thatpa yade haibasi ek asida dumak yauduna leirabane ke songjang village ase Sakhangbagi notification thokpa leite mafam asida sajilamba yum sing kumja 2012 gi February kunda Non-A Forest Division ki official sing amasung security gi miyoy sing yauna eviction tawkhibane kumja 1958 kunga tarukta lingkhiba kunpi nausen village ase laingak na sakhanglaba khulni amasung masigi khulasi da de laingak ki official amatana takthokpa leitre adubu khulgi chipna hairiba khulasi ge masa mareng oina sandokpani hairiba ke songjang village asina hanagi khulasi da ge chatharaga Churachandpur Khokpum Protected Forest ke jagada Yum sing asi sajilambani amasung yum sing adu da mi leiramde loinana satellite imaginary gi matungina kumja 2013 gi yengbada yum amata saba ude kumja 2018 da yum ama ne leirambadagi kumja 2019 da yum masing hengalakpa thengnabane laingak na kumja 2019 gi August da so cause notice thare paukhum piraktre madudagi kumja 2019 gi January 13 da so cause notice amuka na thare loinana February 3 paukhum lakhe loinana sahi asigi February 10 da numit 3 gi matam piraduna mafam adu thadokna bakhangan khi loinana numit 3 helaba phawbada sidoktabadagi February 10 da eviction tawkhibane kunpi nausen village da sokhiba karigumba mata leite takthokliba sing asidi Reserve Forest natraga protected village da lam khopsilaga laisilamba singne ke songjang village asidi kumja 2013 da list da yaubane masi lengang na sakhangba khulama natte hairiba no bakhulasi Churachandpur Khokpum Protected Forest ki area da lairambana eviction tawkhibane laingang na tawriba khongthang aside tungi mirol gi damak changsilakba khongthang ne yam khidraba protected forest asi phawba kanba ngamhauda patarabade tungi mirol gi kari oigane lamda masida khunda minariba phurup singna lainga ka punna changsin minaduna umang kanba tai forest department na kari tawraga hena fagane haibarom da changsin minaba change Maram asina chumba waroi sinama purangna bohona bachange khulasi protected forest lauktokringai dage khundarabani haibage mari lainaba che sangsing piraklabade khanaroi daba leite Churachandpur Khokpum Protected Forest ki area da order kuntraga ni pan ka khiba se kumja 1958 mathoi da matamadugi laingakta wakat sing lakhe adubu matamadugi laingang na inquiry committee ama semlaga inquiry sathaduna lakhe makhoi da sinakiba mathau adu da field chatuna record yangchin bane